Pozdrav ekipa, nakon dugo vremena vraćamo se nazad opet sa Njemcem, ali ovaj puta nije mečka, nego je Audi A4 2.0 TDI facelift prve generacije. Znači to je dvolitreni dizelaš, turbak sa 190 konja, što znači da ima ubrzanje od oko 7,5 sekundi i najveću brzinu od 240 na sat. Znači riječ je o S-Line-u u Daytona sivoj boji sa black optikom, znači imamo svakve crne detalje. Matrix LED svjetla sa dinamičkim žmigavcima koje ćemo vidjeti u jednom drugom kadru. Imamo ovako tu senzore za front assist, za nekakve, znači prepozna pješake, prepozna auto pa onda stane, u biti takvi nekakvi sigurnosni. Tu imamo jedan usisas za zrak, tu imamo isto 3 mala usisa za zrak. Onda u tom S-Line-u imamo 19 cola alu felge koje su ovako dosta zgodne dvobojne. Sa tim black optikom dolaze crni retrovizori, kao što sam rekao svakve lajsne, tako su i ove lajsne crne i ova tu dole. I znači iza imamo ovako jedan lijepi crni lip koji dolazi do izražaja pošto nije crni auto nego sivi pa onda baš mu fino paše i dupli ispušni sistem, zapravo je jedan, ovaj tu je pravi, ovaj tu nije, ali to je kod Audija manje više standardno u zadnje vrijeme. I isto kako naprijed imamo LED svjetla, tako ih imamo i iza. U Audiju smo navikli na materijale visoke kvalitete, tako volan ne dolazi sa običnom kožom, nego sa strane još ova rupičasta sportska koža koja se nalazi i na S-Tronic mjenjaču, koji dolazi sa pedalsima. Ovo je sve soft touch materijal, znači lijep je pod rukom i za oko isto. Ovo tu je aluminijska jedna lajsnica koja daje unutrašnjosti zraka, znači daje ono da nije onak zbijeno sve i ta lajsna se proteže isto tako dole. Također imamo S-Line sportska sjedala, koža tkanina sa ovim S-Line znakićem. S tim da, pošto su sportska sjedala, ovo tu se da produžiti za sportsku vožnju, tako da je bolji grip pod nogama. Ali nažalost nisu automatska sjedala, nisu električna, nego je sve na žgance. U unutrašnjosti još imamo infotainment sa ovim velikim displejom koji dolazi sa navigacijom, trozonsku automatsku klimu, ambijentalno osvjetljenje, električnu parkirnu kočnicu što je minus, multifunkcionalni upravljač kao što sam rekao sa sportskom kožom i što je još jedan veliki minus, nema virtual cockpit. Obavezno prije svakog kretanja se treba zavezati i to je to. Išli smo isprobat auto na autoputu. Mislili smo izbjeći gužvu dan prije Badnjaka, pa smo krenuli okolnim putevima, što baš nije bila dobra ideja. Jer ćemo tu, pa se začnemo tu na rotor. I tu je isto gužva. Tu je još gluplje. Okrenut ćemo se na rotor. Da, pa pogledaj kako je što. Aj dobro, ti kako hoćeš. Stari moj, pa bolje mi na Slavonskoj biti na semaforu, to je nekak protečnije nego ovo. Da zaključimo, vrhunski auto. Daleko najbolja stvar mu je handling, da bi riječ rekao. Imaš osjećaj da kontroliraš svaki najmanji sastavni dio, bilo na visokim ili niskim brzinama. Stvar koja nije dobra je definitivno među ubrzanje, koje me malo razočaralo. To i mehanički sicevi. Po meni bi oni u S-Line-u trebali biti standardni.
Ćao, dečki. Vidimo se.